Yo, streamingnya loh. Ngecek lah, tak berapa nih. Jadi kok zaman jo ya. Buang aja aku nih. Tahu ya Tabuik Pariaman, mantap. Jo. Oke guys, bang. Guys. Lalu, streaming lang.
Ah, tabu yang berjalan, tabu yang belakang. Yang kalian
Yuk. Oke, nanti kita lanjut pas di pinggir pantai, pas tabuik dibuang ke laut, detik-detiknya dan seremoni lanjut tabuik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.